mubo ra ang atong ebanghelyo pero puno. Mubo pero puno. Mubo pero dako, no? Ana mo na atong ebanghelyo. Nya ganahan mo sunod aning gisulti ni Kristo. Kinsay ganah gihinay magito na kog basa kay para klaro. Pamilyar naman sad mo ani, sigihan man ni na kog balik-balik. Kinsay nahigugmang mosunod ani, taas ang kamot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nay 8 siyam kabuok nga ni pataas. Duulan ninyo kamong wa mo pataas, duulan ang ni pataas. Sagpaa ko no be. Sagpaa. Bitaw karon dayon. Sige, ede daghan-daghan man ang wa mo pataas. Sige, atong siyam kabuok tamparusag yun. Mga igsoon, maliteral man or dili literal nga pagka interpret kining maong sugo, usa ra gyud punto ani para nako nga importante gyud kaayo. Unsa man? Ayaw gyud supak. Ayaw gyud supak. Do not resist. Unsa may imong buhaton? Dawata lang. Absorb everything. Mao na gusto nga ipabuhat ni Kristo nato. Kay mao man sa iyang gibuhat, mao sa gibuhat ni Mama Mary, mao sa gibuhat ni San Pablo ug sa mga apostoles. Saysay ni San Pablo sa unang pagbasa, gilutos mi, gipakaulawan mi, gisakit mi, gipriso mi, ginganlan mig bakakon, permiming kuwang stog, kuwang skaon, gipangbato pa mi, gibiyaan mi nga murag patay. Wala gid sila resistance. Lang yun. Testingin ninyo mga asawa, pakulata lang mosbana, papangabita lang na, pasuyo pa lang na, ipakuha lang ng tanan nimong kwarta, iyang isuyop, isugal. Sige lang, patagi lang hangtod nga guruyo na kasgawas, iiksa kasgawas kay bati na kay kagnaong, ilisan kaglain, dawata lang. Adto nakapapuyon sa sa inyong baboy, di nakapasakon sa imong bana, dawata lang. Saan? Ana mo? Kinsay mo sunod ani, taas ang kamot. Way bakakay ha? Way bakakay. Insa di sa namada pa diroy, ato nagunang katungod. Katungod nagud nato. Mo na ang kaning claim sa atong katungod, mo na unang gimensyon ni Kristo. Ginaingon kani adto panahon ni Moses, mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon. Kana mo ginay tawhanon. Kinsa gug kang muhimo na ko ana, do na koy katungod, do na sa koy akong kaugalingong dignidad nga dapat nimo respetuan. Kay wa man ka mo respeto, idemanda ti ka. Kana mo na atong tawhanon. Ni hemay mong sundo na an eye for an eye, a tooth for a tooth, or love your enemies. Pasagpa lang, pakulata lang. Mura man ganik ang prinsipyo gigamit ni Kristo. Unsay iyang bati nga buhaton nimo, dubliha. Sagpa kas tuop, ihatag ang wa. Aron tagbaw gisag sagpa. Ikiha kaniya kay ilogon imong kamisin, tagaig. Apil kami sa dintro. Murabag ka na bitang common nga sitwasyon sa mga nganing magkinihaay anang inheritance. Iyang gilahap 100 meters kuning iyang gilahap. Pila na kantidad ani? Gilahap niya 100 meters pag binahinay ninyo, pun-i og 100 meters. Haron ma 200 meters kay iyang madawat. Zaman. Ingos Kristo pugson kag papasan sa usa ka sundalo nga buangon, iya kang papasanon sa iyang karga og 1 ka kilometro, himo ang 2 ka kilometro. Nanduta na no, pirming pakapinan ba? Kanang nangutang nimo nga sigig saad wa gyud mo bayad, punay dugang og hatag.
Ayaw nagpaningla, sige highatag. Punga-punga ko na. Saan? Okay mana? Lingi ay mong tupad. Na okay ka anak. Sige na. Lingi ba? Personal ba? Pero ang gisulti, ang gisulti ni San Pablo, ingon siya, ania na ang kaluwasan sa Ginoo. Karon na mao ang kaluwasan sa Ginoo. Karon. Nya unsa may ang gisulti? Bisag giingon ani mi pag daog-daog, wa gyud mi mga matay. Wa gyud mi makasala og labaw sa tanan. Matod pa ni San Pablo, gihikawan mi sa tanan, nahimo ming mga kabos, pero daghan ang nangadato tungod namo. Di ba? Ana, nahimo silang agianan sa kadato sa uban, bisag nahimo silang kabos. Tanawa gud si Jesus, gihukasan sa tanan, pero tag-iya bianis kalibutan, gilangkatan sa tanan, pero tag-iya bianas kalibutan. Mo biya nay gahimo sa tanan, nganong iya manggitugot nga dinhis kalibutan, daog-daogon siya, ilansang siya sa cross, aron pagpakita nato mga igsoon nga ang kalibutan dili mao ang kaluwasan. Kining kalibutan ba? Kanang imong balay, kanang imong yuta, kanang imong kwarta, kanang imong naong, kanang imong kilay, kanang imong buhok, kanang imong unsa pa na diha, imong mga talents, kanang imong ka-bright, kanang imong ka-gwapa, ka-gwapo, di na mo'y makaluwas. Di na mo'y makaluwas nimo. Di na mo'y makaluwas nimo gikan sa kasakit, gikan sa kahasol, gikan sa stress, gikan sa depression, labaw sa tanan, di gid na kaluwas nimo gikan sa kamatayon. Gwapa ka, mamatay ra ka. Gwapo ka, mamatay ra ka. Dato ka, magdepresyon ra ka, mahurot ra ng kwarta nimo, sigig palit ang mga pills para di nakaatakihon sa imong depression. Dagko kay kag eye bags, bisag dako pa kay kag balay, hapit ka di katog. Kadaghan ro mga dagkog balay di katog, gilupig lang anang gahigda sa kariton, hagok bisag sidlak ng adlaw. Pero ang dito, masidlakan alas adlaw, wap agid katog. Pero nindot kay mga balay, daghan kay kwarta, milyonaryo, sakyanan pa imo porting mga nindota. Naanoy ka sigig lakaw usdan. Wagi hasol ang kinabuhi, pero kadang na mga daghan kay sakyanan. Sus, makig-away padihasdan, magpinusilay padihasdan, tungod lang anang ilang traffic nga. Kinsa ninyo dinhi ang malinawon kayo, kanabang wa gyud hasol karon sa imong kinabuhi ta sa kamot. Congratulations. Ayo kayo, pwede na mo mga matay. Sa ginagmay o sa dinagkong paagi, ato ning suwayag practice, kay mauni ang kaluwasan dinhis kalibutan. Do not resist. Sa tanan nga mga kasakit, sa tanan nga mga kalisdanan, ug sa tanan nga mga kakuyaw, do not resist. Gisuway-suwayan bitanan akos una, pagka-paralyzed ni Papa, mga 1989, purti ginakong reklamos Ginoo, ngano man Lord nga na-paralyzed man is Papa, half body paralyzed. Sa among kapobre, sa among pag-alagad og simbahan, sa akong pagtinarong sa akong kinabuhi, pagtrabaho, mauni mo ibaws nga na-paralyze si Papa, kabuutan aning Papa. Di man gani ni mo suko og latuso ni Mama, may pas Mama mo na-paralyze, dili ni Papa. Nganong kan imanong buutan mo imong gi-paralyze niya na ko. Bugat kay akong gibati, mga pila gito kabuan nga murag galisod gyud ko. Nya ako ra bay nahimong breadwinner. Nya sa sige na kong atima ni Papa, si Papa musulti lang gyapon, di lang ta dinhi maning kamot gyud nga anhi ta dinhi maayog lawas. Adto ta mag-abot sa langit kay mga matay ratang tanan. Bisan bag nagunghal-nguhal sa Papa ba?
kay makita tingaling papa nga ako mamugos gyud ko ba, sige pa, makabawi ko pa, maayo ra gyud ka pa, paningkamot yun. Papa mo katawa lang. Ay lang ko na. Believe sa kay kong papa mo gito amahan nga murag naman na akong manghods miyo. Apil gitog latos ni mama usahay, di gyud mo reklamo. Ug wa gyud ko kasuway nga si papa nang libak ni mama sa kasalbahis ni mama, bababa pay imo, binuhatan pay imo, himuan kag sayop bisag wa kay sayop. Never gyud kong nakadungog ni papa kanang kami may magkuyog ngadtos uma nga moingon kanang inyong inahan giagwanta ko na dalang panuhayan ay. Wa gyud ko kasuway nga nakadungog ko ana. Bisan pag iapil siya latos ni mama adto matiwas og kabali ang mga sangas bayabas sa lawas ni papa. Wa gyud ko kasuway nga si papa nangiso hangtod na paralyze siya. Wa gyud nahog pa siya sa among hagdanan siging sakasakag kanaog na nahasarasay, nahog, naguna ang uong atos ubos, walang malaho sa simento kay nasangit ang iyang tiil sa hagdanan, nagubugod. Pagbango na mo niya, ingad siya, katawa siya, binako, mauna. Nindo talaga. Mo itong pagka, kuha na ko ana, naingon ko, kinsa man ko nga mo resist, ni-relax ko. Wa na, dawat na nakos papa nga paralyzed. Sunod, amo na sang balay, nabungkag sa bagyong ruping. Reklamo kong kadiyot, pero dawat lang, higdag yuta. Buwagan sa ko sa kong uyab, nga magminyo ng tamiato, hilak sa kong maayo, pero wadang ating mga pila ka adlaw, nadawat na ako ba? Murag nakaya na ako ang pag-absorb. 1992, nasad, paralyzed na sad akong maguwang, Pedro, amo maguwang. Nako, anak pa ko sa Ginoo, nya Lord, kinsa naman sa isunod. Angtod naguna-huna na ko magpari kanis miyo ako ning gipa-apply dito sa kaning Manila sa kay barko kay para na makapuli sa akong pagka breadwinner. Pag-abot sa Manila na paralyzed pud na dito, gitawagan ko nga di nakalihok. Ana day go, okay Lord, tulo na, okay kayo sa pamagisunod nakaw. Naulian man sana buhi ba dako na kay tiyan. Naulian man sad mura mo sa gimilagruhan. Kalit ra sa kauli gipahibaw kog Miyerkules nga na paralyze, pagka Biyernes gitawagan ko nakalakaw magkunog balik. Abot ka no sa ana ma-paralyze ka, masig hapit na nating paralyze. Haw na toy akong gida. Pag hangtod nga na-inspired ko musod sa seminaryo, nagya po na akong batasan nga mo resist pero ma-resolve dayon nako. Muna dito sa seminaryo mura kog bibingka. Lisod ang akong relasyon sa akong mga seminarista nga kauban. Naglisod sad ang akong relasyon sa mga pari nga formator kay medyo pagsugod nako bugo-bugo mangyud ko. Sige man lang ko kahagbong. Galisod ko sa academics, galisod sad ko sa relationship. Sige lang yun. Hangtod na pari ko, galisod sa ko kayo, no? Gihatag sad ang mga lisod-lisod. O ang final na kong kalisod, dihagyos presuhan. Kanabang nag-expect ko nga ibutang ko og parokya kay napo nako katuig sa pagkapari, 50 anyos nako isip tao nya. Imbis nga nag-expect na ko nga ibutang ko parokya kay mao ginay akong hinungdan nganong nagpari ko, the love to serve in the parish. Wa manong ko gibutang dito, manong ko prisuhan. Dito ko nakahilak pero wa gyud kaabot og usa ka oras ang akong hilak. Naka-resolve dayon ko, dawaton ko ni Lord. Nya mao ni ang imong kabubuton. Pagkalipay nako. Dinhi bitas ato, di ba? Gisupak man sa ko dinhi. Pag-abot na ko dinhi, daghan ko wa mauyon ni. Mga tiles na nga tangtang ang atong kisami nagbitay to kay tanan, way lamisa, way pultahan ang sakristiya, way computer. Mura bag makaingon ko, sa ko di parokyahan. Pero sa ako na itong kasing-kasing. Pero og nakabantay mo, mga almost 6 months,
wa gyud ko'y gitandog kaayo. Ngano man akong gisuwayan og absorb, dawaton ko ni nga mao gid ni ang akong assignment. Nya pag human na sa 6 months, naminaw na ko sa Ginoo mga January, ningon sugod na og repair. Nasugod din tag repair. Sus, napuno na ni dinhi sa scaffoldings. Wa pagitay nagasto bisagam o nabayad ni lockdown. Ayay, diri galingkod ko diri. Anak ko Lord, unsa man ning parokya ha? Scaffoldings forever. Ingon sang Ginoo, hilom diha. Concentrate des imong pagkapari ay pagsigunahon na anang project. Ang imong pagkapari mo'y kuana siguro pagmisa diha, pagmisa. Ang saon pagkadungog sa akong parishioners ni sa Ingos Archbishop Palma online. Namo na og nagsunod-sunod na naingon ani ang tanan. Kato na sang ato dinhing conflict sa atong mga parishioners, siyagit-siyagitan pa ko dire, kabantay mo? Siyagitan, pakauwawan, ipost sa social media. Pero sa may akong gibuhat sa inyong naobserbahan, ihatag tanan, ihatag yun tanan. Mo lagi na tamparuson ka dire, ari ipatamparos. Unsa may gusto ninyo? Kana o sige. Unsa pa gyud? Sige. Unsa pa gyud? Og ningon pa to ilansang ka namo sa cross. Sige. Okay. Wa man sa doon malahos. Tanawa karon, di ba? Okay na kayo ta. Di ba? Mauna ang kaluwasan. Do not resist. Muna ang simbahan mo ingon gyud, why divorce? Why abortion? Do not resist. Gisakitan ka kay ana sa kay anak additional dawata na, grasya na, kaluwasan na. Kung atong isamari, the cross is our salvation. Kung atong i-translate, ang kasakit ug ang kamatayon maoy atong kaluwasan. Okay, lingay mo tupad. Ing na sugod karon din ata magsupak-supak ha. Ayaw nagsupak, unsay purmas imong kilay, ayaw nala na kiskisi, badlis-badlis diha. Ayaw nagsupak, unsay color sa imong buhok, ayaw na pagsigpatina diha. Ayaw nagsupak, unsay color sa imong naong, ayaw na pagsigig paputi-puti diha. Unsay gihatag sa Ginoo dawata. Og ipaambit ngadto sa uban ang tanan nimong maayo. Og maunay kaluwasan, that is salvation.